je nari nzi ko imizigo iza yikorera abashi gusa nabashi n'abari abandi twari tubana niyo bakaza badukora baduhingira bagira gute ariko bige twabikora kubera kuko dufite uburyo tumaze gushika ino niriya Hanze akazi akariko kose akazi nakazi akazi nakazi kandi nta kazi twohisha kuriya no kuvanga akazi mba nkora data arakazi nawe ubunyene nukambaza ndakakubwira nundi kuko twanakomeze neza biteye ubwo nukubera ko kazi nyine akariko kose gusa akazi katotuma upfa cyangwa ngo ushire ubwenge cyangwa ngo ukore ibindi bintu bizotuma bikwicisha ariko akazi keza ukagakora amafaranga ukayatahana mu rugo ndumva nakazi kandi ni keza cyane abagifite iyo myumvire bo urababwira iki abo sinzi abano ba class abo ntabahari kuko ugifite ivyo bitekerezo ntazi isi ntazi naho isigeze ariko umuntu ufite ubwenge wese ikimwinjiriza ifaranga nico ngica kurikira muri Kenya dufite abantu babasore bazabotsa ibigori yego kandi kotsa ibigori jewe no mwacu sinakaza notsa ibigori muzeni wakazanokereza ibigori nukuri ngashaka gusa ngo ngumenge gusa nakuvuga ngo nama nunama ikigori gishe ikindi kandi nakazanya nkabinga tushirizeho uzuhindura cyangwa banze uhungura usubize hari cyangwa umwe ukamusanga naho ugiye kubindi kamagishirira uruhande rwose ariko ngashaka nk'umuntu ngo anyokereze iriya dufite abahungu batazabahunama akamayotsa ikigori nigishirira gatoya faranga ziragiye kandi yakiranguye dufite abahungu bazabakubita ikwafe ikwafe bene yandi gitangaza ucyo abanyakenya bakavuga ati se uyu mwana no wahe ukamusanga n'umuhungu wo mu bibogobogo wasaze ku ikwafe igigezweho naho ikwafe twari tuzi ko ari abafurere buvira bazabogosha n'ababembe ariko abahungu b'Abanyamurenge ku makwafe kogosha amakwafe nibo bambere mwisi muri Kenya cyane urumva abasore bari muri Kenya tubasuje kandi mukomeza amakwafe kabisa mwotsi ibigori kugira ngo mubeho nutotse ikigori ukaryama bazogusora mu nzu bagukubite hara muri Kenya banamwica bakanamugirira nabi ariko uwokeje ikigori kikakwinjiriza ifaranga cyangwa ugakubita ikwafe ikakwinjiriza ifaranga komeza ugende natwe iriya Hanze iyo uteruye ugaterura imizigo urumva so tugaterura nk'ivyuma by'imodoka iriya nizo bakunda ugaterura icuma cy'imodoka ukabitero kuva mu gitondo kugeza saa 11 za nimugoroba ariko wamenya kuko nyuma y'inga bazaguhemba amadolari nkangahe iya uzunashika no mu rugo ukazamumva ukashiramo n'udupompage kugira ngo imbaraga zigume zigire n'abandi bashoboye bakazateruraho n'utwuma bakaja muri za gym tonic kugira ngo ushiremo imbaraga ifaranga zigume zigire gute ziboneke ubuzima bwinjira ikibazo gusa nuko tubuzaho turengeza ibintu cyangwa dukora twotsa ibigori tugira gute ariko habonetse hakaboneka n'udufaranga yo nakazi ariko sindaje Hanze nzoshika Hanze umunsi urugo rwanje ruzagira gute ruzansanga rero kuba kubiri n'urugo ni ibintu bitandukanye bigoye cyane no kuvuga ko kuzakira nta n'umunsi n'umwe turigera tuzakira no kuvuga kuko buri munsi ugenda uhura na challenges zigoye mu buzima uzushika mu bagabo ntubura umugabo washika mu bana bene baba basore ntubu umusore kandi kumva bamwe baraguhamagara ngo papa runaka abandi bakamuhamagara ngo uriya n'umugabo abandi bakavuga ngo uriya n'umusore abandi bakagira kuko cya kintu kikwita kuko kikwita ryazina ntigihari ntigikora ugasanga nawe muri wewe uri desequilibre turumva ntuhagaze neza ntugize ugasanga ni ibintu bitugoye twebwe amasaha yo muri Afrika mwebwe muza muryamaho twebwe natwe iriya urumva tuba tuzutse no kuvuga ngo twebwe abantu basize abagore hano muri Afrika ingo zacu n'abana twebwe turi obligé yo kuryama amasaha abandi bataryamye kugira ngo tuvugishe imiryango hano nabo bari obligé yo kuzuka ibitotsi bakabikatiriza noneho igihe tubahamagaye iriyaga kugira ngo
mumenye uburyo bameze urugo no kurwubaka gusa mu bene ukunguko kwa telefone gusa ariko twebwe amasaha abandi bazabaryamira twebwe ntitatu tuyaryamaho ugasanga abandi bararyamye barisinziriye bameze neza twebwe gusa turi kuri telefone urugo gusa ko turagira gute ko turaganira kugira ngo bumve ko mukiri kumwe bumve ko ibitekerezo bikiri hamwe ya nuko nyine kuko biragoye cyane biragoye niyo mpamvu twebwe ntiturashika muri Amerika kandi tubayo umuntu akugisha inama jewe abasore benshi baza gushaka bava muri Amerika baza gushaka hano je mba nababwiye umusore wari we wese nzamubwira ati se kuraje gushaka he muri Afrika kurabona tuberewe ntwabona ko abagore babiriye akakwihorera nyine urukundo nago ruragoye kandi uw'Imana yaguteganirije ntahari ntaho bisiba kuko niko biba bimeze ariko ugomba kumuhaga konse ukamubwira ngo biragoye ushaka worebera hano kandi iriya dufite abakobwa beza cyane n'abahungu bashaka abakobwa biriye biragoye kuvuga ngo uriya mukobwa azoza viriya aze hano cyangwa kuba long distance mariage ya long distance niyo mpamvu abenshi batazi kwihangana gato cyane ingo nyinshi ubu zashize kubera iki kubera kuba kubiri ningo bamwe ntibamenye kuzitwaramo neza ugasanga birasenyutse burya bwari ubutesi kuko twaravuka iwacu ugasanga isa afite inka ugasanga mufite n'umurima w'ibigori n'ibijumba yego naho iruhande gusa bwo mu rugo wumva ukeneye ikigori ukagenda ugakonyora ukinjira mu nzu mukarya aho wakenera ikijumba ukabireba bimwe mu nkono vyiriwe ukamusasama karagusa ugashiraho ngaho karambikaho ukamurambikaho ngaho ukaguma gusuka mukarye mwamugira gusa ariko ino twaje ni mu bundi buzima nta murima tugira nta nka tugifite cyane noneho ubuzima tubushakiraho butabaga Shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho as usual ni wa musore witabye Imana the MC the best entertainer from M intore Joyful kuri MIC behind the camera hariho Sam ifasha no mu mifuko sha mumeze muteye abakunzi bacu abatarakora subscribe nagacumuro gato yasinze yo muzokiregera abatarakora subscribe rero twizere ko meze neza natwe tumeze fresh turashima Imana gahunda no kubaka ubutumwa bwawe cange se imfashanyo yawe ushaka kwitwereza watwandikira kuri numero cyangwa ukaduhamagara kuri WhatsApp yacu ni +257 +257 68947532 iyo niyo numero watwandikira ushaka kuduhamagara ngahita nakira umupapa hano uberewe sana twajabutse turi hakurya kwa Biden niyo tugeze umupapa turi kumwe niyo twamusanze agiye kutuganiriza n'umwanditsi n'umukinyi wa filme ndetse n'utundi tuntu gutya tu ni n'umupapa twika cyane mwabonye uburyo aberewe reka tumwakire atwibwire mu muco wacu ariko tubanje kwishimira kukwakira murakoze cyane iyi ni televiziyo nkunda cyane amen turanayikurikirana muri Amerika cyane ndibaza ko muri state yacu abantu benshi bakoze subscribe n'abatarayikora barayikora cyane yego watangira twibwira abatakuzi ndi umusita iwacu ni Gahororo ahantu hitwa mu Rwikubo data yitwa Rastorubeta amazina yanjye nitwa Muhire John ndi umugabo ndubatse cyane mfite umugore n'umuhungu wanje kabisa w'inzobe witwa Noble irasetse gihugu cyawe murasamahana turasa n'umuhungu wanje cyane kabisa ni copie code ni copie code kurya copy paste like that yego ikaze cyane kuri Joyful TV Entertainment umeze ute uriyumva gute kabisa turiyumva neza ibujumbura hariho akayaga keza yego uyu munsi habyutse neza usibye ko nari natembereye nageze ku kibuga c'indege nageze ahantu henshi kabisa kavura kari kabaye ariko ubu nyine ndumva ibintu ni mwake ibintu ni wane kabisa yego rero Muhire John we turi kumwe papa Noble n'umupapa atuye USA muri state
yitwa Tennessee Nashville. Abatenesi abatenesi abantu bari tenesi tubasuhuze cyane kandi turabizi ko mukunda ibikorwa byacu muri Tennessee cyane. Abakunda ibikorwa byacu n'abatarabikurikirana twizere ko nabo uyu mwaka wa 2022 ari umwaka wabo kudukurikirana. Twamwakiriye rero numwe mu banditsi ba filme ndetse n'abakinyi muri buka kantu ka trendinze ku muntu ahamagara ngo umugore ngo ntiyamushiza kuri profile. Kariya kantu abantu bakabonye kandi ngo bahise bakumenya uretse ko wavyibusheho barabona cagi. Kariya kantu nakagizeho challenges nyinshi cyane. Abantu barampamagara bakuru banje ba sister ba oncle bande bakambwira ati se byagenze gute mwatandukanye n'umugore uriya n'umugore wawe byagenze kuriya ninde kababwira ati kabisa nje uri muri Amerika iyi ni filime ko murabona ko bari kumfilima turiko dushwana n'umugore nkama mpamagara bakama muri coding ngo muze gusa dushwane n'umugore dutongane gusa tumara bashire ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ririya ni isomo twashatse gutanga. Hariho abantu benshi kuri none baratandukanye n'abagore, swate bamwe bakaba bari muri Amerika, abandi muri Afrika, abandi muri Congo, abandi mu Rwanda, bene uko kuntu. Kubera ko ikintu cya WhatsApp iriya stati na profile ni ibintu bimaze gufata izindi mbaraga cyane. Wakubitaho undi muntu swate uri mariye undi atazi ni ikibazo. Hariho umutipe umwe umugore wiwe yari yashizeho umusaza wiwe arahatura kabisa hagira iminsi noneho baza gutongana kiza kuba ikibazo cyane gikomeye ndetse banagera naho bavuga ngo bazatandukana kubera icyo kintu. Noneho natwe turabikora tuvugira ati se urugo rushingiye kuri profile, urugo rushingiye kuri stati, ntiwo kwicara swate umugore wawe none se umugore wawe we akunda biwabo afite basaza biwe afite babyara biwe afite babina muri babyara biwe afite ba nyirarume afite abakolege bamenye mu ishuri abakolege biganye mu ishuri afite n'abandi bahungu bari bazaranye imbere yuko umushaka afite n'abandi bahungu bakundanye afite droit kugira gute yo kumushiraho. Ariko rero numushiraho ikibazo cyama kibinduru yamivuga ngo birarangiye turatandukanye nuko kubera profile niyo mpamvu twashizeho kakandi kabisa. Nari mfite kukagarukaho cyane none dore ni kuhereyo kiriya kintu ubu nyine dufite amakuru yose turi mu kuyamenyera kuri stati cyane. habaye ikintu mbere yo kubaza umuntu ushaka kubwira amakuru. Hari n'abantu dusigaye tumara amezi 2 mutandikiranye ariko uzubona amakuru yo kuri stati yiwe nawe akabona yo kuri stati. Ni ukuvuga ngo stati na profile ni ibintu bifite imbaraga cyane. Kiriya kintu mwagitekereje gute? Cyaje gute? Ni kuri yo histoire y'uwo muntu se mwayikuriye canke we nandi kintu mwicaye hasi muratekereza? Kiriya kintu twagitekereje ko social media nico kintu cubatse isi ya none kuko nzi abantu benshi b'abasore tuziranye bakoreye fiancé yabo ku mbuga nkoranyambaga sote kuri Facebook, kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri Twitter bagakundanira aho ngaho kugeza igihe bakundana bikarangira bakanabashingira ubu nyine baranabyaranye bafite n'abana 5. Yego. Noneho bamwe bakayikoresha nabi abandi bakabikoresha mu buryo bwiza. Yego. Hakaba abandi batazi uko bikora. Rero bikabatungura iwe kumva kuko nimba kundanye n'umugore wiwe cyangwa nimba kundanye n'umusore ni wa musore azashiraho gusa kuri stati, ni wa mukobwa azashiraho gusa nta kintu na kimwe agomba kuzahindura. Ariko suko bikora. Noneho turavuga ngo imbuga nkoranyambaga zigomba gukora umuntu wese agize gute yisanzuye. Yego. Tubogamire mugenzi wawe swate ngumubwire ngo ugomba kugira limite hano kuri WhatsApp kuko telefone ni yiwe nawe agomba kugira uruhare rwo gukora ico yumva ico ashaka gusa nawe ntugomba gukora ikibi kuko haraho ugarukira. Niyo mpamvu twatekereje kuvuga ngo profile ntiyosenya urugo rw'umuntu ni ibintu bisanzwe cyane. Niyo mpamvu abantu cyane ni ya filme abantu barayizi uretse ko wende mazi igihe utayikurikije izindi ariko nimba ari abantu bari update kuri film zikorerwa ino mu Burundi hari filme shashi iri gukinwa ngira ngo bakubonye ko hari ico wakozemo. Rero iryo ni isomo rikomeye cyane. Mwarakoze gutekereza igikorwa nk'ico kuko hari benshi batogitekereza ariko kuba mwebwe abanditsi buriya bagenda bakora ibintu sur base
y'ubuzima actuality hari voilà nico bari update ku buzima buri update ku buzima buri ko butrendinga aho ngaho abanditsi n'abantu bakomeye cyane rero mwarakoze cyane ubundi ibyo bintu wabitangiye ryari ni buriya byari bije se mbere wari ufite kuzandika ntiwandika zo byaje gute wabaye umwanditsi gute ndavuga ko n'impano navukanye iyo mpano yo gusetsa kuva nkiri umwana abantu bose banzi twiganye kuva muri primaire école primaire nabo twasengana muri Sunday school ndibaza no ku masomo yose twagiye twiga abantu twiganye kuri Mugono igahororo nkaho namenye ubwenge iwacu igahororo nije muntu wakazusetsa abantu bose cyane narenzi gusetsa no muri korale nije muntu wakazusetsa abantu bose narenzi gusetsa kugeza n'uyu munsi nzi gusetsa abantu cyane no gusetsa urakaye kagusetsa hariho abantu bamwe azamavuga ngo no sinseka ariko ngashakisha nawe ni buzusetsa kama nkubwira ngo uraseka kandi akamaseka urumva ni kintu biriya bintu ni ibintu urumva nabyisanzemo nibyanje nje nabira byo kwandika ntabwo nandika ngo biragize ni ibintu mpita ntekereza aho nga uwo mwanya kama nandika nk'akantu k'agatitire gusa ibindi nkakubwira kama developer aho nga mu munota umwe bigahita birangira bene izo mpano abanyamurenge cyangwa se abana b'abanyamurenge bagiye bakurana ariko ntibazi develop kubera miliye twagiye dukuriramo irekile itaratera imbere ariko turashima Imana ko ubu noneho mwe mwabikoze mbere abandi ubu nyine barajijutse ko barakina amafilme ko barakora komedi bakanyamukwengo bande bari abanyakinshasa bakina komedi hariho n'abandi bakina filme hano banyagotomera n'abandi bakina filme hano mu Burundi bafite filme yo gutera ivi n'indi y'aba diaspora iri guca kuri muhira studio so nukubakurikirana tukabashigikira kuko impano zabo twaje gusanga hari impano twaryamiye kandi zarakagombye kutubeshaho uvuze ofete kiriya kintu mwakoze kirahita kinjana kuri poe ya urumwe mu bapapa batuye ukubiri n'ingo zabo uba muri Amerika umudamu na noble baba hano n'ubuzima bumeze gute dusangize gato experience y'ubuzima bwo kuba ukubiri n'umuryango n'ubuzima bumeze gute nzansetsa abantu nkababwira ngo nje ntabwo ndaje muri Amerika nta n'umunsi ndashika muri Amerika sintura muri Amerika urumva hariya mpari igice kimwe ikindi igice kinini kiba hano muri Afrika kuko niho urugo ruri iramuciye muri givuga ari ukuntu iwacu ibintu by'iwacu rimwe na rimwe zambitekereza nkumva birarenze iwacu baravugaga nukuvuga ngo ntuzi nko kuba muri Amerika umugore n'umwana bakabino tuzi uvuga ngo muri Amerika uzuvuga ngo urugo rwanje ruba muri Afrika nukuvuga ngo ntubiri urugo rubino numvaga turashika nino njewe mbino sindashikiriye hanze gusa kare gusa nyine ko ndabashakira umugate kugira ngo babeho ariko sindaje hanze nzoshika hanze umunsi urugo rwanje ruzagira gute ruzansanga rero kuba kubiri n'urugo ni ibintu bitandukanye bigoye cyane ni ukuvuga ko kuzakira nta n'umunsi n'umwe turigera tuzakira ni ukuvuga kuko buri munsi ugenda uhura na challenges zigoye mu buzima uzushika mu bagabo ntubura umugabo washika mu bana bene baba basore ntubu umusore kandi kumva bamwe baraguhamagaye ngo papa runaka abandi bakamuhamagara ngo uriya n'umugabo abandi bakavuga ngo uriya n'umusore abandi bakagira kuko cya kintu kikwita kuko kikwita ryazina ntigihari ntigikora ugasanga nawe muri wewe uri desequilibre turumva tuhagaze neza tugize ugasanga ni ibintu bitugoye twebwe amasaha yo muri Afrika mwebwe muza muryamaho twebwe natwe iriye urumva tuba tuzutse no kuvuga ngo twebwe abantu basize abagore hano muri Afrika ingo zacu n'abana twebwe turi oblige yo kuryama amasaha abandi bataryamye kugira ngo tuvugishe imiryango hano nabo bari oblige yo kuvyuka ibitotsi bakabikatiriza noneho igihe tubahamagaye iriyaga kugira ngo mumenye uburyo bameze urugo no kurwubaka gusa mu bene ukunguko kwa telefone gusa ariko twebwe amasaha abandi bazabaryamira twebwe ntituyaryamaho ugasanga abandi bararyamye barisinziriye bameze neza twebwe gusa turi kuri telefone urugo gusa ko turagira gute
ko turaganira kugira ngo bumve ko mukiri kumwe bumve ko ibitekerezo bikiri hamwe nuko nyine kuko biragoye cyane biragoye niyo mpamvu twebwe ntiturashika muri Amerika kandi tubayo no kuvuga ukivuga gutyo tutanumva ko wogira inama cyangwa se utoshigikira umuntu ushaka kubukubiri n'urugo rwe wenda kuba yoshaka ino cyangwa yoshaka iriya kubera ubwo buzima bugoye urashaka kumubwira ati uramenye ubu buzima buragoye umuntu akugisha inama jewe abasore benshi baza gushaka bava muri Amerika baza gushaka hano je mba nababwiye umusore wari we wese nzamubwira ati se kuraje gushaka he muri Afrika kurabona tuberewe ntwabona ko abagore babiriye akakwihorera nyine urukundo nago ruragoye kandi uw'Imana yaguteganirije hariya ntaho bisiba kuko niko biba bimeze ariko ugomba kumuha agakonse ukamubwira ngo biragoye ushaka worebera hano kandi iriya dufite abakobwa beza cyane n'abahungu bashaka abakobwa biriye biragoye kuvuga ngo uriya mukobwa azoza viriya aze hano cyangwa kuba long distance mariage ya long distance niyo mpamvu abenshi batazi kwihangana gato cyane ingo nyinshi ubu zashize kubera iki kubera kuba kubiri ningo bamwe ntibamenye kuzitwaramo neza ugasanga birasenyutse noneho nk'umuntu ufite experience y'imyaka ingahe ese ubundi wewe warumaze imyaka nari maze imyaka 3 muri Amerika imyaka 3 uri uko biri n'umuryango nk'ibintu bitatu byagufashije kugira ngo nubundi nubwo utari hano ariko ube hano uwo bisangiza abandi wenda kugira ngo c'est-à-dire ushaka nko kumbaza ko ikintu cyamfashe kugira ngo tukomeze tubane n'umugore wanje gusa ni ijambo gusa twize kanisa rivuga ngo twebwe tugomba kubana n'abadamu bacu iteka ryose nubwo yakora ikosa kuko sindi Imana ndi umwana w'umuntu dukora amakosa menshi cyane n'amadamu arashobora gukora amakosa ariko kugira gute kakajambo ko kuvuga ngo nukwihanganirana nakora ikosa akihangana nawe yakora ikosa tukihanganirana tugahita tubifuta tugatangira ibindi bisha kandi si ukuvuga ngo iyo dukoze ikosa uyu munsi biba birangiye ejo tuzofasha kandi dukora ikosa nejo kandi dusubire dukora ikosa ariko tugire gute ikintu gikomeye n'ukwihanganirana kuzogeza dupfuye niko batubwiye ba pasiteri bacu kuva kera tintukaruhe wishaganye kandi wareba nabamuze nabamera ukuntu baba bakundanye babanye imyaka yose iteka ryose nuko kamuvuga ati ni kuriye kuko bazavuga ngo utema uko isatatemye ngo zayitema amaguru nuko amadukurikiza hariya gusa tugaceceka gusa yego ubundi hari n'abantu baza bicara bacokora bavuga ngo hari ukuntu ngo abantu ngo bari mu gushaka abantu bari hanze ngo kubera inyungu ngo bazanye abakobwa ngo bari hanze wumva ngo ko ndashaka umugeni akamuvuga ngo nkeneye ngo umugeni uri hanze byo muzamo iriya biza bimeze bitiriye hakurya niko bimeze noneho ino muri Afrika turakenya kuriya ntawe ushaka umugore ngo wamuzana gusa umugore utazagira icyo akungukira n'umuntu wari we wese ushaka umugore uzovuga ngo azabyara abana b'abakobwa ejo nabo bazashakwe ugashaka umugore ukavuga ngo azabyara abana b'abahungu ejo nabo bazagira gute bazashake ni ukuvuga ngo ku isi tubariyeho kubw'inyungu urumva ndafitiye umugore wanje inyungu ubura nkagenda nko muri Amerika ngahita nicara gutya ngakora amafaranga kaza stocking iriye ntaco mufasha urumva ibintu biba bipfuye ikindi kandi uyu muntu ushaka umukobwa wo hanze yego ino hari ubuzima bugoye yego nariko mbwira uyu musore twari ko tuganira mu kandi kanya ndamubwira ngo ibirato twebwe iriye ibirato twebwe nta kirato ndabona gihengamye ara kwitaro sacu takirato gihengamye kwitaro nta muhungu ndabona wambaye isiminsi hano kwikoro ngo iza kugeza akaza zishanyika twaka tuzambara kera bira vyarashize kubera ko iriya hariho ubuzima bwiza niyo mpamvu n'umuntu uri hano agomba guprofita nyine bwa buzima bwiza kugira ngo nawe azove mu bukene ibyo zo birahari kabisa ni ku nyungu kabisa je sinobesha ni ku nyungu kandi utagize inyungu ku buzima ubu uri kushaka iki ni inyungu abantu bose tubereyeho hano ku isi ni ku nyungu kabisa noneho abantu bakavuga ngo nti wakagombye gushaka umuntu kubera inyungu z'uburyo wenda arizo zamaze ba priority
ati yego woreba urya afite cyangwa se bwa buzima we yahinduriwe ariko wenda wari usanzwe umukunda amufitiye urukundo abantu bakavuga ati hari abantu bo bazama bashira ko ari muri Amerika afite akazi afite amafaranga akaba ari bashiri imbere cyangwa se akaba ari zonyine bihari wenda urwo rukundo akarwiteganya nyuma yamushirije icyo niki oya icyo sinogishira muri iyo cadre sinobushira muri ubwo buzima yego igihari umugore iyo ushaka umugore umushakamo inyungu yego umushakamo inyungu z'amafaranga umushakamo inyungu z'abana umushakamo inyungu zo kubaka urugo rwiza ni inyungu gusa nawe abagushakamo inyungu zo kwitwa umugore abagushaka inyungu zo kubyara nawe abana kitwa mama runaka ni ku nyungu nawe mafaranga aje byose gusa ni ku nyungu gusa ari amafaranga ari hanze yego ni ku nyungu ariko ntiwamuvuga gusa ngo nshakiye umugore ku ifaranga gusa kuvuga gusa ngo azozampeza ifaranga ntitukabyara azozampeza ifaranga ntitukitwa umuryango oya uramushaka ayo mafaranga azaboneke n'abana bazaboneke muzagira urugo byose bikuzuzanya uwo niwo muryango rero urumva urukundo rwose ruba rufonde ku nyungu cyane uretse ko abantu wenda baprioriza inyungu gutandukanya ariko inyungu ziba zihari babishira mu bundi buryo ariko twese aba bantu bose ubona bashatse ku isi bashatse kugira ngo bagire ico bunguka ico we udafite undi agifite mu bihurize hamwe mukora ikintu kimwe kizozamura urugo yego dukomeza iriya hakurya hari ukuntu kera twumvaga uretse na kera kumva kera iwacu hari ukuntu abanyamurenguzi twasuzuguraga imirimo mbere yo kuja muri Kenya na za Uganda no kuja n'ahandi no muri Amerika hari ukuntu twumvaga imirimo imwe atari yacu kugeza n'ubu nyine turacafite abasore bagifite iyo myumvire ashobora kwicara imyaka ingahe nta kazi akora yasuzuguye akoba gahari noneho mumaze kujiriya abantu bakavuga ngo kagasuzuguro nyine k'imirimo ngo bamwe ngo babaga ingurube ngo inkoko ngo gukora ngo muri company bene nizi iriya bijanye n'imirimo bimeze bite bamwe ngo bakayigira ibanga ariko se ubu nyine imirimo mukora iriya biracabatera isoni kuyivuga kandi beshejeho imiryango burya bwari ubutesi kuko twaravuka iwacu ugasanga isa afite inka ugasanga mufite n'umurima w'ibigori n'ibijumba yego naho iruhande gusa bwo mu rugo wumva ukeneye ikigori ukagenda ugakonyora ukinjira mu nzu mukarya aho wakenera ikijumba ukabireba bimwe mu nkono vyiriwe ukamusasama karagusa ugashiraho ngaho karambikaho ukamurambikaho ngaho ukaguma gusuka mukarye mwamugira gusa ariko ino twaje ni mu bundi buzima nta murima tugira nta nka tugifite cyane noneho ubuzima tubushakiraho butabaga yego inza nibuka kera nkigera mu Burundi kera hari mu 2000 kiri umupeti noneho umurundi umwe yoruruka imodoka nsanga duhagaze ku ibarabara kera twari tukiri batoye noneho yorurutse imizigo nimba yaragize ngo nanje ndakana kino yamasingiriza umuzigo ngo mutwaze ndambwira toye ngutwaze kandi uruzigo ruremere ndambwira toye ngo ambwira ikirundi ndambwira ati twebwe ntuzatwikorera imizigo yamaseka aratambuka aragenda ariko niyo nari nkiva ruguru kandi nkiri umwana kandi nyine je nari nzi ko imizigo izayikorera abashi gusa nabashi n'abari abandi twari tubana niyo bakaza badukora baduhingira bagira gute ariko bige twabikora kubera kuko dufite uburyo tumaze gushikino niriya Hanze akazi akariko kose akazi nakazi akazi nakazi kandi nta kazi twohisha kuriya no kuvuga ngo akazi mba nkora data arakazi nawe ubunyine nukambaza ndakakubwira nundi kuko tabana komeze neza biteye ubwo nukubera ko kazi nyine akariko kose gusa akazi katotuma upfa cyangwa ngo ushire ubwenge cyangwa ngo ukore ibindi bintu bizotuma bikwicisha ariko akazi keza ukagakora amafaranga ukayatahana mu rugo ndumva nakazi kandi ni keza cyane abagifite iyo myumvire bo urababwira iki abo sinzi abano ba class abo ntabahari kuko ugifite ivyo bitekerezo
ntazi isi ntazi naho isi igeze ariko umuntu ufite ubwenge wese ikimwinjiriza ifaranga nico ngica akurikira. Muri Kenya dufite abantu b'abasore bazabotsa ibigori yego kandi kotsa ibigori njewe no mwacu sinakaza notsa ibigori muzehe niwe akaza nokereza ibigori ngashaka gusa ngo ngumenge gusa nakuvuga ngo nama nunama ikigori gishe ikindi kandi nakaza nyankabinga tushirizeho uzuhindura cyangwa banza uhungura usubize hari cyangwa umwe ukamusanga naho giye ku bindi kamagishirira uruhande rwose ariko ngashaka nk'umuntu ngo anyokereze iriya dufite abahungu batazabahunama akamayotsa ikigori nigishirira gatoya faranga ziragiye kandi yakiranguye. Dufite abahungu bazabakubita ikwafe ikwafe bene yandi igitangaza ucyo abanyakenya bakavuga ati se uyu mwana no wahe ukamusanga n'umuhungu wo mu bibogobogo wasaze ku ikwafe igigezweho naho ikwafe twari tuzi ko ari abafrere buvira bazabogosha n'ababembe ariko abahungu b'Abanyamurenge ku makwafe kogosha amakwafe nibo ba mbere mwisi muri Kenya cyane urumva abasore bari muri Kenya turabasuje kandi mukomeze amakwafe kabisa mwotsa ibigori kugira ngo mubeho nutotse ikigori ukaryama bazogusora mu nzu bagukubite hara muri Kenya banamwica bakanamugirira nabi ariko uwokeje ikigori kikakwinjiriza ifaranga cangwe ugakubita ikwafe ikakwinjiriza ifaranga komeza ugende natwe iriya Hanze iyo uteruye ugaterura imizigo urumva so tugaterura nk'ivyuma by'imodoka iriya nizo bakunda ugaterura icuma cy'imodoka ukabitero kuva mu gitondo kugeza saa 11 za nimugoroba ariko wamenya kuko nyuma y'inga bazaguhemba amadolari kangahe iya uzunashika no mu rugo ukazamumva ukashiramo n'udupompage kugira ngo imbaraga zigume zigire n'abandi bashoboye bakazateruraho n'utwuma bakaja muri za gym tonic kugira ngo ushiremo imbaraga ifaranga zigume zigire gute ziboneke ubuzima bwinjira. Ikibazo gusa nuko tubuzaho turengeza ibintu cyangwa dukora twotsa ibigori tugira gute ariko habonetse hakaboneka n'udufaranga nakazi nakazi yego nubwo tuvuze iby'akazi kandi kwinjiza amafaranga ariko hari abantu bamwe baza iriya bakanakora ayo mafaranga ariko ugasanga ntibabiteganyiriza bamwe bakayakoresha nabi cyane cyane abasore ibintu bena hari ukuntu umuntu agenda hari ibintu bimwe atishimiye muri adolescence muri ya myaka y'ubusore yagereye abona amafaranga akamaja mu kuryosha cyane bo inama babagira noneho kubesha si byiza ariko kandi tugomba kuvuga ukuri twebwe ntitwari tuzi amafaranga dutangiye kuyamenya ubu ngubu vuba cyane noneho umwana w'umusore yakubita ibihumbi 4 by'idolari ku mupfuko umwana w'imyaka turuzi wowe ubu ufite nk'ibihumbi nka 40 kingahe by'idolari akereje kujayo wowe warakereje ariko nugerayo uzabibona noneho nk'ayo mafaranga bangana gutyo ku mwana mutoya ukeneye ipantaro ya deshire ukeneye kirato kigezweho ureba imiziki yo muri Amerika ikomeye abastari bakomeye b'Abanyamerika afite na za faranga zogura bya bintu agomba kugira gute gukurikira babandi akabakurikira akabanza akabikora ibyo bintu ariko kandi kubera ko twebwe turi abakene sibyo niyo mpamvu twebwe kuko bariye bo barakize bavutse basanga base barabateganyirije none natwe tugasanga twebwe utwo twoteganyije ko turaturya bira ntabwo ari byiza no kuvuga ko tugomba kurya ruyenge ariko kandi tukamenya ejo hacu hazaza nibyo bizadufasha cyane naho kurya gutya gusa tukama tugira gutya ntitwibuke ejo tuzakomeza dukene kuko usanga umwana w'umunyamerika mutoya ise yaramuteganyije kuri account yiwe afite amafaranga menshi cyane naho abandi bene abangabo bacu akamaguma kurya gusa ugasanga niwe ufite imodoka nziza niwe ufite ikirato cyambere niwe ufite ihuzu nziza ariko kwiteganyiriza buriya nibyo byiza kandi tukaza twibuka nini wacu cyane kugira ngo naho tuzateza imbere ariko gusesagura kabisa nabo barabizi kuko si byiza kuko uzuye arya nabi bwaca mu gitondo ukazutete se byagenze gute kandi yaranakuruhije ariko iciza no gusevinga kabisa muzamusevinga abantu muzamusevinga ndi hano muri Afrika ifaranga na sevinze nizo ndiko ndya hano iyo ntaje kubona sevinze
simba barasubiye baramazinga rimwe barazanye itike gusa. Uyu munsi nibutse kugendera ku ntuze ku ikinga. Nari mberutse kera cyane. Kera za 2000 kombye navuye hano nsigaye ngendera kuri moto. Mbere twabanje kutwaza tugenda n'ibirenge ngeraho ikinga hadesa kera twaba turi hadesa hano. Uyu munsi nahamagaye narazitse nzoza ngendera buri munsi ku mabajaje ku mataxi kubike ikinga ndamubwira umwana wo murundi ndamubwira ati uguruke nushaka tubiranduke ariko sure numva ikinga ukuntu bimeze. Ariko nizo ni faranga nari nateganije nkiri hanze. Izo zantwaye ku ikinga tugomba kuziganya kabisa niziganya ku musozo. Hari noneho twe experience y'abantu bariyo urayifite nk'umuntu watubanjirijeyo natwe ko turajayo gushaka ifaranga. Dufite abantu babaja kujayo nk'umuntu uvuyeyo noneho ugire ijambo dutekerera twe utaragera tubwira ati iki nta kucikanga iki kiba kimeze gutya muve hano mufite ibitekerezo mujanye ibitekerezo nizo zakubaka wowe uhawujayo wo kuyubaka gutya kubera ko nje ukubwiye niyo mvuye. Noneho isi yonyine izayigisha. Si no kubwira ngo nubabwira ngo mugende gutya. Isi uzushika muri Amerika yonyine izi kwigisha uko wawe ugenda gusa ukaza wumva gusa mu bitekerezo kuragenda wiga gusa utari kumwe n'umwarimu. Yego. Wazureba imodoka ihushutse ukiga, wareba amatara yaho ukiga, wareba abazungu kuntu baba batambuka mu masoko yaho ukiga. Noneho ibintu zose uzushikiriya ibi bitekerezo tugira byacu zino bikarangira. Yego. Nukuvuga ngo ahantu iyo ugeze ahantu ibitekerezo bihita bihinduka kureba bya bintu zaharya ugahita wiga. Gusa ikintu tugomba gukura ino tuzi nukuva ubutesi nugushira ukamubumarira no bukarangira ukamugenda warasenze uzankuremo ubutesi n'utundi tuntu tw'utujambo nukugenda ugiye gukora nukugenda ugiye gushaka ifaranga nukugenda ugiye kuzaba umugabo ugashaka kuzaba umugabo nta kindi kiba kigiriye. Naho kuvuga ngo ngiye kuzareba Amerika ngiye kuzareba amaresitora yaho ngiye kuzagira imodoka ngiye ivyo zo ni devoir iri ivyo kurya muri Amerika ntawe uvuga ivyo kurya ntawe uvuga amahuzu kwambara ntawe uvuga imodoka ivyo ni ibintu ni devoir ugomba kubibona ugomba kubigeraho. Yego. Ikintu kiba gihari gusa ugomba kumenya eske ko mfite imodoka ko dufite ivyo kurya ko dufite ngomba kubaho gute ngomba gukora gute. Noneho ukamenya ukuntu wewe wenyine ariko Amerika izi kwigisha yonyine. Ubabwire ko baziga Amerika izabigisha. Ni mwari bisaba kuja mu ishuri. Amerika yonyine ni mwari. Yego. Turasoje wagira ijambo cyangwa se namugira abasore muri rusange abanyamurenge kuko duhereye iwacu nuguhereye Yerusalemu tuja kumpera zisi. Inama wagira abasore uhereye abimurenge ndetse n'abasore muri rusange kugira ngo dusoze. Ikintu cya mbere mbwira abasore b'abanyamurenge nukumva gusa kuri umunyamurenge. Kandi ikintu kiranga umunyamurenge nukuvuga ikinyamurenge. Ndimugura n'abahungu hano bakavuga ikirundi. Ikirundi akamuvuga ikirundi kandi ukamubona n'umunyamurenge njewe inzi gushishoza cyane. Nza ndeba umuntu nkamvugira niyo turi kumwe n'umudamu wanje. Nza ndeba umuntu utambutse ni wacu nkamubwira ngo uriya n'umunyamurenge. Kandi twazoperereza tugasanga ariwe. Ariko bamuramutsa akavuga ikirundi je ngatangara twumva ko mvuye hanze navuga ikinyamurenge cyose. Muza muvuga arabazagereye abagenzi batwatuba ko aravuga ikinyarwanda bajya n'ubwenge bukeya jewe hari n'abandi bahungu uzumva karavuga ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni ciza cyane kandi no mu Rwanda narahageze hameze neza kabisa. Ikinyarwanda kibereye abanyarwanda kandi proud kandi bazana kivuga neza. N'ikinyamurenge ariko nibo kibereye kirababereye cyane. Natwe ikinyamurenge kiratubereye cyane kuko umuhungu w'umunyamurenge iyo avuze ikirundi cyangwa ikinyarwanda iza namangira iseseme kandi sinomubwira gusa nzamwihorera gusa ariko imba nagaye cyane. Umunyamurenge agomba kuvuga ikinyamurenge nico ngico. Ikindi kandi abasore b'abanyamurenge tugomba gukundana tuzadukundana. Nimba wagize iyi ntuze yawe iyi TV online yawe niba gushigikira. Yego. Abanyamurenge bo kwisi bose bokanda gusa ka subscribe gusa
ubuzamutse hano woza ry'ifaranga yego aho tugize urukundo ejo wogira nk'akantu ko ndashinga studio mu kwa kabiri kurashinga studio ukababwira ati ebana mumpereze na $5 wogura kamera nziza studio nziza nuko wagira n'akaresitora hano mbere yo kuza muja kurya mu maresitora y'abarundi mukaje muri resitora z'abanyamurenge niko kwiza niko gutezanya imbere iriya aba Ethiopia n'abaki kibazaje mu yandi maresitora yabo nimba hari umunyamurenge hano uzi resitora uzamufata ikinga uguruke ijya desa warugiye kugura imbombo uyimusigire nuko je ntahonze narabajije tese nta resitora hano y'umunyamurenge cyangwa nk'agasoko nk'agaki izi faranga tuba tuzimuheza nyabo farambira ngo twegeranye na uko nimba wewe aho uri muri quartier uzi ko hari bibotike ya mwene wanyu genda muri ya botike ariyo uzozugira gute uzozuguramwo bya bintu kuko za faranga siku umunyamurenge ejo umuhungu wawe azashaka umwana wiwe za faranga zisangeyo ariko abantu tuzatubimenya urukundo kabisa muri twebwe rwogere ikinyamurenge cacu kigira imbaraga kabisa nizo bintu byiza bizanatuma tugera yego turasoje turagushimiye natwe turagushimiye ikiganiro ciza muduhaye inama nziza muduhaye kutuganiriza no kuduha agaciro aba petit frère wanyu jewe uri wacu ruguru uranzi nkiri muto cyane ino tubane no wase wagiye twarakuze ariko twabanye muri ba grand frère turaba petit cyane rero kuduha agaciro tuguhamagaye ukaza ukatwitaba turagushimiye cyane kandi twizere ko ukiri na hano nidukenera hano kabisa ndacyari hano nimunadukenera n'abandi bose badukenera bazaduhamagare tubaganirize kandi turabasanzwe ndi umunyamurenge ndi umuhungu wiriya iwacu ruguru usanzwe mu rwikubu gahoro turabashimiye abakunzi bacu bakurikiranye ikiganiro kugeza gishize utarakora subscribe uyikore gusharinga ikiganiro cakubereye ciza gisangiza abandi commentaire nk'igitekerezo cawe urabyemerewe kubera ko muri commentaire hari umwanya wawe kwandika igitekerezo cawe cyangwa se inama wotugira gahunda no kubaka studio ico wotwerera uremerewe nimero twazibahaye mwakoze gukurikirana ikiganiro cacu turamushimiye Papa Noble ko yaje akatuganiriza ubwo mukomeze mugire umwaka mwiza musha uzababera uw'amata n'ubuki ariko kandi udakora ntakarye Imana bamugisha mwakoze cyane.